turasanga igihugu cya Namibia. Muri iki gihugu abagera kuri 13.8% babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ku mwanya wa kane hari igihugu cya Afurika y'Epfo. Muri iki gihugu bitewe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa, ibi bituma iki gihugu kigira ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida bagera kuri 18.9%. Igihugu cya Botswana nicyo kiza ku mwanya wa gatatu. Muri Botswana abagera kuri 21.9% babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Muri iki gihugu abagore nibo bafite ubwiganze mu kugira ubwandu kurusha abagabo. Ku mwanya wa kabiri hari igihugu cya Lesotho. Lesotho ifite umubare ungana n'abagera kuri 25% babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Usanga umubare munini wabo ari abatuye mu bice by'icyaro muri iki gihugu, harimo urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24, mu gihe ahenshi ku isi usanga ubu bwandu bwiganje mu mijyi cyane. Ku mwanya wa mbere turahasanga mfite amatsiko igihugu cya Eswatini. Iki cyahoze ari Swaziland n'abagera kuri 27.2%. Iki ni igihugu usanga ihohoterwa rikorerwa abagore, ubuharike, abana b'abakobwa bashyingirwa ku bagabo bakuze kandi bo bakiri bato biri ku kigero cyo hejuru. Ibi ari nabyo bituma kigira umubare munini w'abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ariko ahanini abagore bakaba aribo benshi ugereranyije n'abagabo. Kugeza ubu abarenga miliyoni 33 muri miliyari 7 batuye isi babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu Rwanda umubare w'abana n'ubu bwandu bangana na 3.1%. Gusa ahenshi ku isi usanga ibihugu byinshi byarahagurukiye kuyirwanya byivuye inyuma, hashyirwaho ingamba zitandukanye zirimo kwipimisha, kwigisha abantu uburyo bwo kuyirinda n'ibindi. Iyi ni Radio